koroka yo mukahumuro tukiri ha program reba hindukire kandi kwa abantu hayeze to kutwegitaho mugenyi witu ni honorable Urban Tubamanya nambuye reka tumuyongere naza project yi president arugamba munonga kandi rukurete sente eyemiyembe konka yo echermeto konka nabona inyenda ngwabantu bo mu cyaro barebereho aba bahingi nankaza tandika project yo kuhinga mangada konka nkagitandika ntaburize abantu abasomere bya agriculture byo buhingi abo kubita kariya kunoya terkwera mu micungwa no sarine nitrogen nje so no buna benyine mangada ife konka riyo nefa netaninga yero mbwene yetagamani minji wayenda ngwebe kuguma no tamaniwa naruguma no fuira artificial manure na nyina na project yemzabe yejemzabe ni nkomuhoko ne yeraho na kurunje no musana no kubana kubenje hata nabwo nyenda ngo gisozi zere cyo kureba ko nakwasaje abataka nabo batandaka gukora kikuhinga yemzabe baza nko muri sozo ko mabari yo nekora kurunje munonga konka ekitari kirunje amutaka wa burijo no kugira ngo nota mu investment y'amana kutimbe bina kugura waya kuguma no fuira konka gwe no gureba no gubyara futarina azo muzadugumwa mu season emwe no gubasa kwa empagara na banches kitano mukaga musanzu munane atukunkuba ninda bo mutawon hariya buri banchi nabakiguza sirinje 10 iwe nkafama waguza sirinje 5 okiyebe ibintu 8 noreba noba no guntunga henkomina mu season no muzavugumo azo mufuti 1 square foot emizavena wareba kuyihamu emitware 3 nenko 2 akona kantu kachemu nonga kuya mu sente nyingi nkezo bweno rebo umuntu yaba kitire mu amani na munonga bo butakabuki ne harimo sente nyingi munonga hati weje agriculture na nemiti hati rukumir Rwanda 98 nkagura akataka kacho kwifa mu ruhanga hati na abacyara bahinga konkanyona ata mu kartus nangwa nkabyaranje emitenko mishatu yonka kunkagwe cyare kibira cyarebuka nkacyango bwena be cyara bamwe bakabaza mbe yamba no kutema mu miti yo kombeka nanye kunabire nyenda kufensinga famu ngenda ntema kunke yasigire muko nabire ndiya 2010 nagumanya cyura abantu bakorga jinja ngo batugire ngo oyine miti ntangara umuntu korga jinja arikuronda miti kunoye ntumwiroko kandi kana hariya hivu hatabashuma ko basumire bijana bagira ngo bihamwe miti benanashansho ntene yenci ngo naye amashanyarazi no muhango guru straight goma cyane tugucyama kandi nkafutana n'itano eruguru so bihamwejo bampe sente nyamwingi aha kunu yaba nkafactory bareta karakitazo kubukorra abantu bagumana batekero kwifona ki cyaba nkafactory atukubabire bagenzere nyecura bamajyane ngo ntwende miti tukababire bagitwire ngo agesigire ntugende nkabanta kumanya ngo amajyana mu factory nabaga karangisa emiti ya cartus rero gabona kwijameza ko kuganya mbwene yabira sigire yone bicikame byakozere ko naki nabo bampa musente nyamwingi hati nabo bagitwara nabwe kabaga industry bakutema bakwekorra maza rore naki bagitwara hati ndeba ngo omukinge miti kurumu esente nyamwingi na munongeze zo kupangirira ngo razitungo mu rundu gumwe konka wire myaka 8 mwendi 10 konko tunga nyingi hati na maintenance chendeza hati abwo kubente zikabaniza intayiza kachenko muntu taro ubundi ukizaze nyana nunje bajyanisa ubundi cyo inenkarita 50 z'amate obura management bakwanzura nka 20 mbwena hati nkagira nti kansimbe miti mbweno ndiyo musimbe w'emiti kuno yani nsimbe miti enji simba nakagonji na ngwana miti yana na inentebe hati nkaza umukwinge miti hati nintekateka ngo 2023 ninja kuba nyine sente nyingi munonga zikorwa umuti no project nonje munonga media mutamu
ibintu reba short term no basa kugira urutoke narisi abarisa nabayinente ejo notunga akasente burizo urutoke atunga maybe buri mwezi wa muhogo atunga buri mwaka konka buri myaka 8 no basa kushoroma emiti wabo inita karakumara ukaguma no byara section emwe buri mwaka hata akumara imyaka 8 no ija kumara ndizo 8 rukujesha kandi urugaruka kubyara ahayo wagera so no basa kuchikora nka business kandi utunge sente nyamwingi so hati wo muryeje farming eje yobire yona no ukora kugira ngo abantu bakurebereho nabo bakope iwo ihire mu magoba kinko umuntu kwihaho ukoresheje abantu nyiremu first of all nyiremu sente mbere mu sente no bwo kureba niyo mbururo ani koze sa sente zindu kuyo mu farming na office yanje ya Bwaroye konke chikuru munonga no kuoreka abantu echo barakora echo bakubasakora kuyikoreba ngo batunga musente nyiremu nabyo kurya hatingura byo kurya ebitoke nebyanje amate naganje enyamane yanje kureka gura sabundi no monyo otherwise ibindi byona ani biha umufamu mbwe n'abantu babanda bari kureba ha TV bakagira bakabika muri ngoki bakasevinga bata kugira ngo nyencha kare yabo nayo nko koriyo no rebero myaka 20 kubori oryo wakabi nabo bakaba bati mbwe ni wari kunde abaninyanda kwa burenze yego kubika sente iho buware bo wakwata shiringiro kumi tukanze kurya norwiha mu cyarukumi norwiha mu mwonyo ekibiriti epiterezo akagira skaharaji obunto buke munonga no bwo kwiha mu siringiro kumi haza wamanyira rukumi omuntu gwaho tukaha ngombientasi ahubwo ko manyirira ko buntu buke konka warga rukumi okabika nango kasiyanke mitwari 10 wahurate cyo wakubasa koramu cyaba kingi cyakira umunyu cyakira ekibiriti cyakirake hato ubwongo bwawo bwahango hato watandika kutekereza omumbuzi omukugura embuzi kintu cyangwa so naho no basa koga hobike hato koko siya o million zityo oreba hato wahikagura ndunde yitaka hato waba owamani konka kuwa birota bikire to kushire akugura ejo ndundi hato waba owamani then nabwo wabika hate bintu nogumana byongera no hangwa no gigara no bumugiga so okubika niyo number 1 kubika sente number 2 omukubiko omwe no banoje no botakurya sente no banoyinga then or ku investing chikabire kirungi eje sente yo kuza kurya banza yakore ndijo then obone kugiri nkaba kutunga umushara wabo ina kubasa ku investing at least reka sente je watunga umushara ebanza yakora yendijo ya doubling abashinka abantu abe mishara abari ahamirimo yabo umushara nugwe byono muri byona nabasata kubika sente ngo zibanze zikore zindi minwere naba hata mabanja ndagaruka kumwita mbwenu nkakunuya turiyo tutwakabiri industrialized society ati tugino business bwabigere ati katugire ngo n'umusomesa wanje wa primary yatunga umushara gwe nabasa kugenda nagura pakiti yengano nagura nabuto nagura nece nekaraye hati nazo ubona abo mu cyara namugera sika mandazi nari sika bwa keke hati bwa keke obwe nabo twarankaye aho mu supermarket naruho nakubasa kubuguza ngero reba abana nabagura za keke mandazi nake hati ejo sente neba yazara nobora guzeri yandaze nezuyo muri yandazo kagire kinde cyuwari hati ejo yazara konka director yarga mushara okiza no gitomukano torgayo abahindi narga buhindi bamuhire dora 50 tuzonka shiringi mitwari 16 hata tunga bagenzi be bamaraza konka bamugira twaza kuraza miyageze eshatu after that boni waron ogumuhinde that's what he does atanduka kusika buke cake no agenda ugera buto mu supermarket Kampala akimara nk'emyezi mukaga gura ka skuta wakapiki hata tandika kuvugira ari pichi
akimara ndijo mukaga atandikaho akashopu kake mini supermarket atandika kunanga hatacho wazakwa emyaka 5 usanga umusayine sindarira supermarket narise bindi konka out of kora kasento kabika ka investinga then kakagumana kazara usanga yagigarra kandi kindi no kuba mwesugwa okuba mwesugwa mwijuke na capital yamani nkanye wampa shilingi milioni kuma tuzitwarire nanga ninja kutamwe zanje za transport konka musiki milioni 10 tinkuza kugira ntikanye ho transport then kunagenda mwaka wagira ngo ntware milioni 10 nabanta kukibasa ninjira nta tinyino kundaze nyongeraho kunaze konka otherwise kora ninyenda nzukusi mbweno mbwese gwo mukuba trust wode hata no yihamwe ibintu bingi no yihamwe for instance katugire ngo ndiyo mbezi konka no bamanya character yanje ndo trust wode hata umuntu yije ari kwenda rwijo wanje intine sente konka kwa character yanje ninjenda gwo guzembaho ntimpa yemba yishatu niza koro rwiji kubara ratware ndabukushashuri ahubwo kunyisiga nazimba kandi obuyazi nagenda nakoro rwiji ori akakurusashurira nagarra yo sentezi hata natunga capital yabusha ntatire munaye kinakimwe kureka capital yanje bwabo bwesogwa mbwenu aba eminyete mingi ejo nico kitine obwesogwa bubira buki nibenda bakore enjawuro aho naho konka no butakweyombeka wabo tarumwesogwa so bwesogwa niyo capital yo muntu number 1 watakatungire na sente naki ibo banzo kora character yawe niyo rayije kuba capital number 1 okay ebya honorable mbicyongera kuba birungi konkanya ndakumanyisa ngo abantu baramanya amahembe sako abantu ababine branch obwa hati bigwire itaji omuri Chenshama neshangu mugombora ya Kashare omuri Kashari kandi nayo bino buhereza bwenyini nko bine ha head office bwizwera bino buhereza obwo bwenyini mu mwanya ogwa Chenshama kandi niyenda kumanyisa ngo abarwanya mahembe sako tubaruko komaho kurekana baherezana n'obwegese imwe abarukwenda kubikayo orukwenda kumanya na account ehebonire nkabika muringo ki oba fixing sente zanje obanjirenta obu bwegese ne babukushomese iwe nka customer abarwanya mahembe sako bakija bizire reka tumreho natugaruka